Ngiyabingelela egameni lika Jesu ku media broadcast ezinohlonze foundation lokhulumayo uBishop Fano Zulu webandla leGhost Principles Family Church. Ngiyambonga uNkulunkulu kumlalelo lalele kumbukelo bukele ngikhuluma nawe njengamanje siqhubeka ngendaba kaZayoni ukuthi ungubani uZayoni. Kukhona izwi elingibusisayo encwadini yamaHubo 132 verse 13. iBhayibheli lithi ngokuba uJehova ukhethile iSiyoni ulithandile libe indawo yakhe yokuhlala. Haleluya. uJehova uNkulunkulu emazulwini uma ekhethe emhlabeni ukhetha inhlangano kaZiyoni kulapha ahleli khona. Siyakhumbula ukuthi sike sakuveza ukuthi uma uNkulunkulu efuna ukudala izinto ezizinto uzeza through abantu baseZiyoni, uzeza through ibandla lakhe. Yingoba uJehova ulikhethile uhlele eZiyoni, ubuka konke okwenzakalayo emhlabeni. Uma ebuka umhlaba ubuka ngeso laseZiyoni. Uma ibona izinto, ngifuna ukuthi nje ngokufishane wena olalele sondela kuyinhlangano uNkulunkulu ayikhethile. Ngeke ngasho ngathi angikhuluma amajazi, angikhuluma iuniform, kodwa ngikhuluma inhlangano kaZayoni. uNkulunkulu ayibise emandulo wasebenza ngayo. Lithi iBhayibheli uJehova uNkulunkulu ulikhethile iZiyoni walimisa kwaba indawo yakhe lapho ahleli khona. Uhleli eZayoni. Sihamba noNkulunkulu ohleli kithi. Ungamngcolisi uNkulunkulu. Uqaphele ukuthi ukhulumani, uqaphele ukuthi wenzani, ngoba uNkulunkulu uhleli kuwe Sayoni. uNkulunkulu ohleli kuwe. Funda izindlela zakhe, ukwenza kwakhe kube yilokhu ozobonakala. Uma kubonakala wena abonakala uNkulunkulu. Mawuvela wena vela uNkulunkulu. Ngifuna ukukhuluma ukuthi ube yisolution emndenini oxabene, kodwa ngoba khona iSiyoni phakathi kwalomndeni ufika ulethe ukuthula ngoba uNkulunkulu nenkosi yokuthula. Ngifuna ukuthi kuyistrate emgwaqeni ohlala kuyo komakhelwane kukhona ukungezwani, kodwa wena ngoba uyiSayoni yiba nokuthula okuzophumela komakhelwane ngoba uNkulunkulu wokuthula uhlele eZiyoni. uNkulunkulu womusa uhlele eZiyoni. uNkulunkulu ongahluleki uhlele eZiyoni. Simi la ngoba uNkulunkulu wethu akahluleki. Izwe lingaphambana nathi lisibone sehluleka, kodwa uNkulunkulu akahluleki. Uma ebheka uNkulunkulu usethembile uNkulunkulu. uNkulunkulu uthembe wena. Uyazi khona isimanga engeke ngisicabange ngisibone uNkulunkulu ekhuluma kimi. Uma sikhuleka sibheka kuye ethi baba sithembe yena. Uma uNkulunkulu ephendula ezulwini uthi mzalwane, mfundisi, ndodakazi, ndodana yami, ngikwethembile emhlabeni. Ngikwethembile emhlabeni. uNkulunkulu uthembe thina ukuthi umhlaba siwushintshe. Musukuhluleka-ke ukushintsha isimo sala ohlala khona sibe nokuthula. Just peace. Ngoba uNkulunkulu wokuthula. Ungangeni ey'ngxabanweni zamasonto nokuhluleka kwamasonto exabana, kodwa yiba nokuthula ngoba ubizelwe esontweni usemandleni lamazibulo. Haleluya. Isonto i-organization e-organize abantu ukuthi beze emandleni. That's an organization. Umlazi wami ngivamise ukuthi alikho isonto elikhulu nelincane, kodwa lilodwa ibandla likaKristu, ibandla lamazibulo uNkulunkulu akhuluma ngalo. iBhayibheli masilifunda kuIsaya 51 verse 16, iBhayibheli lithi ngiwabekile amazwi ami emlonyeni wakho, ngikusibekele emthunzini wesandla sami, ukuze ngiwatshale amazulu, ngisibeke isisekelo somhlaba, ngithi kulo iSiyoni wena uyisizwe sami. Haleluya. Ngikutshala amazulu emhlabeni ngawe ukuthi kuwe Siyoni uyisizwe sami. Ngifuna ukuzibona kuwe njengoba ngihleli kuwe uNkulunkulu Siyoni ngiwuNkulunkulu. Ngifuna ukuzibona kuwe ezizweni zonke amazulu onke akhona akhothame phansi kwakho ngoba wena uyisizwe sami. Ungasithebeseli
isiphiwo nesiphiwo uNkulunkulu akunikeze sona. Ungasibukeli phansi, ungazibukeli phansi Sayoni, ungasibukeli phansi, ungaziboni uyisehluleki. Yima ngokukholwa ngoba uyisizwe sikaJehova semazibulo, uyisizwe sikaNkulunkulu. Umhlaba nakho konke ukubekile uNkulunkulu, uthi kuzokhothama phansi kwakho. Amazulu akhona amazulu akhona, khona abantu abaphila emazulwini abo la, kodwa uNkulunkulu uthi ngiwabekile ukuthi azokhothama phansi kwakho ngoba wena uyisizwe sami. Buyani bantwana abahlehlileyo, kusho uJehova. Kusho amazwi aphuma kuye lawo, awaphumi nakumprofethi. Uthi buyani bantwana abahlehlileyo, nginiyise eSiyoni, ngithatha munye emzini, babe babili emndenini, ngilibeke eSayoni, kube khona abelusi abazokuwelusa ngokwenhliziyo kaNkulunkulu, abenhliziyo kaNkulunkulu. Buyani bantwana abahlehlayo. Ngifuna ukuthi ungahluleki kulo nyaka njengoba sikuwo 2025. Uma ngabe wahluleka, uma ngabe waphoxwa yisonto, uma ngabe waphoxwa umfundisi, wake up, usukume uze endlini kaNkulunkulu, uyiSayoni esiphelele esiqondayo ukuthi uJehova ulithandile iZiyoni kulapha ahleli khona. Umlayezo omunye uyalandela bazalwane ngoZayoni. Sizoqhubeka njalo ke sifake indaba kaZayoni izifakwe nakubantwana bethu abancane, bazazi ukuthi bangobani. Ngoba unguJehova uNkulunkulu olikhethile iZiyoni, uhlele eZiyoni. Inkosi yomusa ibe nani, ulalele nawe ulalele. Inkosi yomusa ibe nawe ngegama nangegazi lika